Pinimati jong ni phai cap surihini reng koi rahini arni Dolamara Cultural Complex asai hemalong ingdeng trok kechok pre-Christmas katalon pon. Lason si pirthe adang along ning kang sam lapen kejok long et nang ji pupen ajok si hempu Jisu Kristo pirthe nang hache aphan hirjume johang pon. Laso pen ajok si Joint Christian Fellowship mati thihek pen JCF Dolamara area atum pen chipatir pi pon si pini Duarbagori constituency ke parlo Dolamara Cultural Complex along pre-Christmas katalon pon. Kamson rongpi JCF mati Joint Fellowship Christian amai phu pensi mai chari pon. Lapen chunbang rison terang pensi aluhi ke pachini lapen mai ke pha alam the apor en pon. Jai mek ateng pen adapor phai kri si pen mai cheng pon thusi sai angdeng ateng pen praise and worship lake Bethlehem GEL Korlangsu Youth Department atum pensi arnamaphan ro archo ponthu. Lason si mass prayer sangpi rose lek thepi Silonijan prayer center pensi dengpon. Adunthu invited mate Christmas choir Dolamara area AG Church Bible reading pen prayer PS Elvinson Rongpi Assistant Secretary Joint Fellowship Christian ahin pensi apor en pon. Bangso amayalong United Christian Forum atumaphan ke phapon ateng pen choir alun mate lunchito parjupon. Bangso phi Speaker Reverend Khoya Singh Ronghang United Christian Forum Advisor Difu Reverend AS Rengma UCF Advisor Lapen Borsing Tiso UCF Assistant Secretary atumta nangchitongdun. Lapen lapu chopha pangjang aluhi pen KAC Education EM Richard Tok bisitame apora teng pen chitongdun pen pre-Christmas along Christian atum pre-Christmas katalon ponangji alam the ning parung tekang. Lason thot si pini amay along Reverend Khoya Singh Ronghang UCF Advisor ahin pen jumesen arnamalam the than ponsi ahin pen nagachitongdun ongdung amondulia tumaphan arnamalam pen aning parung pon pen mesen ning samjin pen ning kangsam ari cho pirthe hache jialam than pon pen mesen pen pachun pon. De huri pen amo singti tiken news. Ini apa tak nanti sini ini pre-Christmas celebration masih wan. Dan nanti kita Christian Joint Christian Fellowship and Patir people. Om dong menit kan tekonong no. Pen misen. Dan nanti kita pen kosan masa nanti ning orang pun. Ningang sam ningarong. Christmas nang lelo bola so kita alam tu sih. United Christian Fellowship pen kepatir pipon along advance Christmas along nili fan chief guest ay sam nang hang ponsi nili dak nang chitong duno lapen ongdu ngamuis same te ponong lo lapen Christmas advance Christmas or kali concert adak do lapen je Christmas tangde Jisu amhang ke thegarni nangali dak so por duar baguri along dak thorlong same lason apor ningkang samare chu unik je katame peace fan kamatha pen masuk kamatha pen jok itum 2000 suse aning kanang bo hempu Jisu Kristo mang thek hala so kachamatha arni pini arni same Christmas dipon bom no asi don dai thorlong same dak lun pen chenglok kadok bit ningarong borong pen si Christmas nakata Christmas ke pati ke constituency sivet ma ini ke thang lake dai thor irian vet Dolomara ke thudaba por duelo Dolomara par ke baji kresi pensiu dak dolo dak tan mi nili fansi chief guest na hang lo dak iten dunelo la bagai dai thor iriang bong me church ke dai thor iriang bong kwan sin ninga vedana la Nili das Debang pen ningarong piglo atake ongdung atu program admission program mondri pen nangting room se da arna phon karcho arna nong pathe arna phon kardom rapet aning isi benge ba aposi asase churo parpiglo bedo phenta aben ansase so dolomara hawa kebakla ria pha arna nong pathe je pha arna hirjume ke ongja pha ongdung arisonim so duname Kecali yang tu dapat perang lagi, tapi akhir dak tame asal war kalau tiba lagi developer lagi masih ni kali lo masih dak kebang pe Jisu Kristo abita ke me ajulong pe mana Jisu Kristo ke dak kebang ke lalu dia tu ningang sama reco dia tu makin sumut makin sohut asal problem hemisi Rongsi
KC pakai prek di mana tu sudah alang ni dak prek bang pen alang ni ningang sam kipit kan ikon salang ni bang so pini itu orang so ningang sam itu cedeng ni penon ke bang ni amon nulis tin along tin Christmas along Yesus Kristus pan kerja ni pen Yesus Kristus pan kerja ni pen so ningang sam itu bang yang ningkan ke so le itu kita ni kasih jadi kari lo masih so lang kita hanya masih ke bang ke bang bang yang ningkan an ke so le itu program Chalo lah sir. Pre-Christmas lah. Kita tang ana ningkan besin antun kita lon pang iceng pon do. Kita tang 2017 aning kan pen ke nang seng no GCF kusi na bangso dalam rangka lo seng pon lo lagi Joint Christian Fellowship kusi seng pon lo la pen de ningkan ho nang talon lo la pen de pining an ke ningkan prok nang kicok asi ningkan prok an nang kicok bang ke nilit tu bang matha lo kali ini tu memang tak Karbi yang long UCF along sini tu dah cipta dan jeep dan apa itu video matching why sih bini bangken itu UCF along sini bini bangken cipta kono nasi bining pen bangken dalam orang along sini kami JCF kali lo UCF kusi bini pen ke amen ke kono nasi bini itu kacupa pon speaker ke as hang alang ni pen jok si bini lah bangso pacit hang kono lah bangso diploma pulang de Karbi long si kami UCF long si itu saya sih lapan empat asam long kami UCF long si itu saya sih masih nilai tu si kami dalam rangka long si kami UCF long si itu bukan ini so kita long di ngarong ping Aning kan bang sami lason teng pon jilang. kibang gilangan tadi tunting pon jilang Nanti silam kan apa yang lason pre-Christmas begitu lon pon awi staminan bang itu kok lah kopi. aprang pen ke lason talon pon pedet abang ke unito lapuan kacini dam lapuan awe kita menon unito bang ke pre-Christmas umatang te isi dinam mi labang ke isi ke Yesus Kristus amahang ke the kang hong ajai mek kusi hal sepe pitik dam tu tapi sinon bang ke unito cingwai loi tu ke kang hong ajai mek lem nang ji itu ke nasi charge long si kai kita tu kita charge long kali non ke cilang pet pen le tu ke Kristen tu an cilang pet le itu bang ke kang hong a program ate ajai mek lap lan pon aku cingwai pen sini tu non ke so ke padu ko kata di sitamin oke kita tu Nanti bang cita bang. nilemen ke siri kamson long pi nile bangso UCF long presiden long ate Michael Oh secretary ke rison terang Nomati constituency ke palo Jamuna arong along rak puja ninia pharman katalon pon. Aning kanbang ason thak si pining lethota rak lila mate. Rak puja ninia pharman katalon pon. Bangso rak puja katalon pon along EM rete sing hi cherap chito dunsi ing samjin pen pachun pon. Lapen mo ke wangji lang aning kan sitami lapuson rak puja katalon pon jia phanta chisik chedang pon thubom ji pusi than pachini dun. News Desk report TK News. আজি লাষ্ট প্ৰগ্ৰেম আছে ইতিমধ্যে ভাওনাটো চলি আছে আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াৰ পিছতে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ইতিমধ্যে আপোনালোকে আহি আছে ৰাকেশ আৰু মোহন নামে আপোনালোকে জানে জিপিটি কেও ৰিণ্টু বৰা বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলক আমাৰ গীতৰ মুখলৈ আহিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ ন'ন এজ মোহন এণ্ড ৰাকেশ গতিকে এতিয়াহে আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো মানে বেছি এট্ৰেক্টিভ হ'ব গৈ আছে আৰু তেওঁলোক ইতিমধ্যে আহি আছে আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছতে তেওঁলোকে আহি আমাৰ ষ্টেজত তেওঁলোকৰ যি পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে এই পাৰফৰ্মেঞ্চবিলাক তেওঁলোকে দেখাব আৰু এয়াই আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী 2 days লং প্ৰগ্ৰেম